like yona channel yethu nahlenza kakhulu siyakuditha uma ngabe uqala ukuba like bafethu, please press that red button, written subscribe, also press the bell. You'll receive notifications whenever I upload a new video kuyona le channel. Ungakhohlwa ungilandele lapha enkundleni zokuxhumana, uzongithola ku-Instagram @siyandamasolution, nakanjani bafethu ngizokufollow up back, ungithola lapha ku-Facebook @siyandamasolution nyembe, nakanjani-ke bafethu friend request ngi-accepta ngokushesha. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi nje bafethu, let me just get to the point. Siyazi ukuthi ngoLwesihlanu bekumenyezelwa lapha ingoma yokuhlukanisa unyaka, lapho kuhlabane khona unto encane bafethu, okuyena owaphuma unumber 1 ngengoma yakhe ethi-ke wawuthembile, lapho ethole khona amavoti angaphezulu kuka-400,000 bafethu. Owen Ndlovu-ke lo owayemiselwe nalo hlelo ngokudlule uthe laphana ukhozi FM ifuna lumhlawule ngemali engango-R10 million ukuthi-ke ligcinele usebenzisile ngempela umqondo wakhe. Futhi-ke bafethu okuphinde kumcasule ukuthi laphana badlale ngonto encane-ke bamnikeza u-50,000 ekubeni athole amavoti angaphezulu kuka-400,000. Kodwa umroza-ke owathatha lesicoco-ke ngeminye iminyaka wayenamavoti laphana u-150,000, wathola isamba esingango-150,000 kanye nemoto bafethu. Kunto encane-ke uthola 50,000 kuphela akangayithola imoto. Ukuthi izona zonke-ke izizathu lezi afuna ukuthi-ke ukhozi FM limhlawulele zona bafethu U10 million ukuthi-ke liwusebenzisile umqondo wakho. Mina ngifisa ukuzwa bafethu uvo lakho ngalolu daba ukuthi ngabe isenzo sokhozi ukuthi-ke linikeze laphana into encane imali engango-50,000 ebe enze amavoti acishe abe R10Million bafethu. Ngabe ngempela nesibona sikanjani? Ikhona comment section lapha ngenza ukuthi ngafishiye khona umbono wakho. Ungakhohlwa kusubscribe kulona channel, nakanjani sokunikeza izindaba shisho kosuku sikuvala khona la.